Apo mangrik na kam amin na kwak nga tricyclean kaditi jeepney sa kan digiti ko nga masapol ko maapo nga when kay mabalin kas mesa nga vice presidente ti mesa nga tuda ileleng-leng ko apo may pangipti ko agad di bagbagada nga fuel subsidy ko matitid da halang ngayon abot na napipintas kada kami nga DJ gumato kumati plete uray no bumbabanto melati gasolina wenno ko apo urag sublinto melajay dati and dati ko pinagyan mitatang atrasyan apo di syudad Tilawag ket bale agsapol kam ti duagasot kanya apo kag peso na napasadak pelang to 20 pelang napasadak nanipod ti bigat ket ingudwa meten apo ti gasolina mi aga magsapol kam duagasot sa gasot to medyo may gasolina mi so nga napimpintas apo no may nga to ti plete kesa J fuel J tenda nga ibagada nga fuel subsidy. So kaya nasa uwan sir, bimasit din siya mapaspaster ka ni datan sir uno maiyawit tayo. Gapo ta kaadwan, kaya iti mapasadaan tayo, mapan iti pagkasan sir. Wena po ta kahit ko dati kasto nga pila kang pag-idin na po ta no agwer kag pulpulibus ka at ado medyo gasolina nga may kuwagin di pinagpa-parking mo. So nga makapanon na pag-idin na po makauawi din ako ta customer line ti pati mga sapsapulan ti siyod kilog ti trasikalan no mapanot ko pag-idin agawi din na po pag-ininan ako. Yes sir. Sir, di kalman, sigon ka ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas, kalikagom na nga adalan ti konseho, dati plete, dati tricycle, dati syudad. So umanamong kayo nga maipangato sir, kaya no inkaso man nga ingato da, manot suggestion tayo, suggestion tayo nga ingato da sa ipangato da. Kag peso na po ti sa bali nga ilin-iling yung mato ti plete dan. Ta hindi napangkad jay sa Nicolas, nagdamdaba nga kapo ket yung mato nga plete dan. DJ ko maapom ti kwa umano mga kapo nga DJ bagbuan ni Apo Vice Mayor nga pimpintas apo nga umato plete kesa DJ ibagada nga fuel subsidy nga itenda po. Ano di suggestion tayo sir nga mainayon? Oray ko mati regular apo kat oray 30 pesos, either 30 pesos, ti senior 25, ti estudyante ko mameten apo kat 20. Ngam no inkaso man nga ingato da sir, o manamong kayo nga temporaryo lang, ano inkaso man nga bumabat presyo, tigas, maipababa lang sir, may subsidy. Well po, adakam di dyan, isabot yan baga, amin na kuti mi suggestion ni Apo Vice Mayor, siya namong kam amin na tricycle di baga na. Ket, teko na kun, no, subliman lang ti, bahad ti gasolina, bumaba, ag sublin to nila di dati plete ako. Sir, iti fuel subsidy, manong amin ti ititad ti lokal gobyerno fuel subsidy ka lang? Nanipod apo, hindi ada may bagbagang fuel subsidy, diyak pa nakawawat, nanipod pinagprespresente ti tricyclean. Ngam ka digiti ka kadwam sir, bisti na damdamag mo manot na awawat na sir? Ay, diyak manamo sir, kada digiti kadwa nga tricyclean, lalo kin charge. Apo sa rento versamin, pagda napadasa natin mauawatin ti fuel subsidy. No inkaso man nga ipapilit da nga fuel subsidy, nagbaling nga solusyon sir, manot i-suggestion nyo nga manot itadlang nga fuel subsidy ka na kayo? Tila kalkalika gumakapo, di fuel subsidy, nga itenda, tamog data fuel subsidy kat 1,000 ti itenda ti per tricycle. Ngayon, DJ 1,000 na po noon na gastos mo na papananan. Ket no DJ ngumato ti plete, ala, no makilogang kantalo, anda mabrut mi betla DJ ko ano. Bale, no totoo sem apo ket suggestion ti kadwan na pimpintas no may nga to ti plete di ko ni Apo Vice Mayor. Ngam data sir, awang pa iti panang payap dati sago niyang panusod ka kayo sir, no? Kag peso na po, pa ti pinakayap ni Apo Committee on Transportation, na Apo JB Bakiran, ta hanapay na baga dito sa Presidente kada tula sir. Okay, lastly sir, no, dati mensahe tayo, kindaw tayo, ti konseho, city government, no? Tira kikidawik Apo, nananglo na kini Apo
JB Bakiran, kasme sa Committee Transportation, nga di ko arami ng daa po kay DJ kontiplete, nga tutiplete, kaysa JP Well subsidy po. Ang sigon ka na po, Bakiran na dan sapit di pa nag-meeting yung tricycleanan sir? Di ka na bes? Tila meeting apo no kagit gide presidente ti Tracial niya kidawek apo kuma nga agpa emergency meeting da ti amin na tricyclean ised ti Sabado. Ti oras ti alas 2 tapno makuan amin ti problema ti Tracial ti syudad ti Lawag.